أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. سلينو أنبياء مثل باران أبوار رحمته برببار ترترب عزته هرج أجسام ملون قوية أو دعسي عكسي ويحباتي روج شبهم بحر وبر نحر ونبات تبع عشقاته لقام من در حياة ليك وما حباته فقير أو تقر دابا ملال من عسير لو بزارين اللي بردر قايته أمدكني في جفد وجايته تو شفاعتك المغن عاسيا برقواكي عرض حالو قاسيا. دیسا بخیر هاتنه مهوانتیا محمد علیه الصلاة والسلام، مهوانتیا رسول خدا، مهوانتیا قاصد خدا گوش انسان رشاندی هری داوی جبر ویون بقیمت و رومتن قدر و قیمت خو بزانن وظیفه خو بزانن. خدای تعالی هگر ام اوهن هشتبن آخر زمان جبونا قوم بك امت محمد عليه الصلاة والسلام رهی هدف و آرمانجک خدا هی که ام آفران درم چه کرنه جبر ویا پیشی ام بحثا سبب خلقاندنا انسان و انسانیت چیه بکرتایی بحثا بکن دور همه وگرن وظیفه ما مسلمانا دنیا گش جبونا انسان چه کریه گلو انسان جبو چیه انسان چر چه کریه وقل حدیث قدسی دیگه میسکادم اخوان خدای تعالی دی بیجی از خزناک و شارتی بوم مخواست از بیم ناس کرن جبر و مخلوقات گش خلقان به انسان جی که خلقان جبو گو من ناس بکه جبونا گو صفات منی رحیم لآخرت تجلی بکه مؤمنا مسلمانا ده حیاتا ابدی ده بین سر وان خزنه منی رحمتی وان خزنه منی گو مجوان خلقان دنه چه کرنه حاضر و آماده کرنه جبو جوان را استفاده بکه لأف خزنه گلی مهوان پیغمبر نبی بلاشن نبی یهودنه بدل کیوان هی او بدل چی گلو او بدل بگمان بشبه اطاعت کرنا خدای یعنی ناس کرنا خدای انسان چو قیسی خدا ناس بکه هف قیسی و جرب به اطاعت کار چو قیسی اطاعت کار به و درجه هف قیسی بلند لجمع الله تعالی بدست بخینه و ببه جیران پیغمبرات جنت آویده جبر و یکی گرک ام زانبن کی خدا کائنات جمر چه کریه جی خدمتا مر چه کریه لی گرک ام جی خدمتا رب عالم دبن خدمتا رب عالم چی گلو امی وگرم بال به پیغمبر آوه بال به قاصد خدا آوه وان قاصد جمر چی گوتیه خدمت او پیشکشن او ریزانن او رهبرن جبر في مقوتيه رهبر حق وعدالته حضرت محمد صلى الله عليه وسلم قاصد خدا
rehberi hakkı ve adaletini. Demek ki Xudai Teala jime insana dixwaze ki em hayat û jiyana xwe li gor emr û nehyê wî bicih bînin. Bijî jiyanek go emr û nehyê Resulullah, emr û nehyê Peygamber aleyhissalatu vesselam go ji Xwedayê xwe anîne. Tê ditune bi pûçê, berhewayê, valayê ji jiyana heywanata jî kêmtirê. Wexta go Xweda Peygambertî jê rişand jiyana derdora wî bi çi şiklî bû, bi çi hawî bû. Wallahi, wallahi, wallahi jiyana wê çaxê ji xwe hûn giş zanin navê wê jiyana cahiliyê. Lê ne ji bona go xwendina wan tune bû cahilî bûn. Ji bona go Xweda ji bîra kirbûn, emr û nehyê wî ji bîra kirbûn, ji rêya Pêxembera dûr bûbûn, rêya İbrahîm û Musa û İsa aleyhisselam dûr bûbûn, navê wan bûbû jiyana cahilî. Ew Pêxember û hevalê xwe wexta got hatin cîhanê ji Mekkê İslam fêm kirin, me'na hayatê fêm kirin got warisê Xwedan e, wekîlê Xwedan e li ser erda Xwedê Teala. Her yek ji wana bi derekê diçû. Kesek li mala xwe nesekinî, kesek li ber heywanê xwe li nav bax û bexçeyê xwe nesekinî. Ben hasret ile yandım, bir güle sevdalandım. Ben hasret ile yandım, bekledim bahar gelsin, anın kokusundayım. Beklerim nisan gelsin, anın sudayım. Oy 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 oy, hayranım Gül Ahmet'e. Oy 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 oy, can kurban Muhammed'e. Hasretiyle tutuştum, yandım döndüm beküne. Yoluna kurban olsun, feda olsun bu küle. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sineye rahmet saçar, o gönüllerde açar. Sineye rahmet saçar, onu bir kez koklayan ömrüne ömür katar. Ona bir kez bağlanan ben gibi ağır